Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo Pampanga, Pampanga, ang nakatampong kakuswelo, nepo, keti keng Pampanga. Uli nga tamong pamitalamitam king ama ng siswan, keng makaniti pong oras. Maya pa ka Balen, maya pa ka Jodiber. Na ano pong gagawan nyo, mga na kayo, mahugto na kayo, na anong ulam, na anong kakanan nyo, o kaya maranong ko kayang may hugto, early lunch kayo, brunch kayo, at kasalukuan yung makapainawa. Ay, nano pong ulam, i-share nyo kaya kami, mga karanop, kabang mamakan ko po't makapainawa, bayan nyo kaya po, kining kaya katamong kwentuhan, kaya katamong programa, live na live tamo po, kaya CLTV 36 free-to-air TV channel, ampon king kaya katamong official Facebook page, CLTV 36 official, makanan mo naman king kaya katamong YouTube channel, CLTV 36 official mo naman. Nano pata? Inga manong siswa ng po'y kulturang kamampangan, inki katang pong gambula ng pong pagmasabalan, ngayon pong Aldona po ning Martis, 28 na po ning bula ning Nobyembre. Adwang Aldona mo po, nem. Mayari ne yung Nobyembre. Inya naman na nakatapong karakalaktibidad. Kaya tikeng labwad ka Pampanga. Pero bahay po ita, nano pa ta, syempre ne. Reta pong balitang may nga palyari. Kaya tilabwad ka Pampangan. Ibiyem mila naman. Kaya kayo, ne. Ibalik ta na keng obra uling holiday na po. Ay tapin burik sana sabi kaya ka magtakape kaisip ko nandiyan. Sabi ko, ngeni pong kape kaisip ko, nanawaran date ngeni. Napun po pala holiday. O November 27, linipat di po itang Bonifacio Day. Observation, ipamagbasusi king Bonifacio Day November 30, gawa din 27. Kaya rago yung Bonifacio, rago, tatabugyot, rago, linipat siya, ikay wal mag-birthday. Wala na. Pero siyempre, balutan naman po king kakatamong bansa ating pong batas na nung magkamali. Ita pong wala mo holiday economics. Wow. Pag-umpisa na po kanitan dating presidente at ngayon ni Second District Congressman na po ning Pampanga ay Doria Macapagal Arroyo naritang at yung holiday king makalibutan kem Domingo usually lipat do rin the nearest Monday or Friday. Nung ngayon ko po magkamali king naman na po nita. Kaya po panupaya mo Gat Andres Bonifacio yung pamaglipat na po ning kayong holiday na po November 27. Wow. Actually, Jo, di ba, pisabihan mi apin yan. Reng magobrang hanggang biyernes mo, ngara, sana, dela na mong Friday. Kasi ating napong karakal mag-fiestang November 30. Oh, okay. Wow, actually, kaya balo ko, fiesta kaya kami kay Lab ni San Miguel, Bulacan. So, November 30, sana, ngara din tao ka rin, sana, gewada na mong December 1, bakan ta November 30, mag-celebrate la, karasning biyernes. Ay, makapainawala. Pero, malyari ko makipagkwentuhan nung ating kopong buring i-share regarding kempis sabihan ming Jenalu.
I-type mo po yan kay Kikatamong face-to-face. Sa po, kay Kikatamong question of the week. Naniwaring Kikatamong Yan. question of the week. Bakit yun eh? Nung maging hurado ka o judge, ot kang ya, ikang baluho kalaban deking Avengers eh. Nung maging judge kang, Kang. istuya. Wow. Nung maging judge kang Mutyaning mutyaning kapampangan, nanong ikutang mo kareng kandidata. Mahilig tamo ka rin mga, ako lagi laganas mo sabihan ka na ako. Ren kaya kang pangkutang mo pang Miss Universe. Pangalalam-lalam do rin kutang da, pang universe sa datang Oo, do rin ayan. kutang da. Wow. Dahil gana-gana pamburi yung ikutang. Na para ka rin kikatamong MNK. Nung sakasakali, malyariyo pong i-comment din kay kikatamong live at basan tala po kay kikatamong programa, Pota. Yan. At sana po mag-enjoy la rin kaya katamo po nga talapanalbe. Ngayon Aldo ay manalbe po Ma'am Weng Laughlin. Ingyak ng Provincial Directress ni nga Mutyaning Pilipinas, Pampanga. Malbeya naman po Iyati Gemma, Exit Branzuela. Ang po ikoyang Berlin Cuevas nga nakapilan ko kaya makapag-guest ken. Ikoyang Berlin po metong yang kaya dati magobray aliwang bansa driver. Baka uli na kayang Pilipinas naging obra na kakanta ang pong susulat karetang jingle na rin tatagal. Wow, magaling nga pala Yes. Sir Berlin, eh. Alam ba itang kitang bida king kahit ha? Nanya kasing money heist, eh. Itang kahit pong Spanish version po, bida ya ka rin ni Berlin. Yan, wapo ko yung Berlin, minsan schedule na kayo, bakan taapi sabihan tayong masanting at inspiring Pero movie. meto nga kondisyon, Sir Berlin, kung Berlin, dapat magkanta ka live. Yan. Yikang Magkanta ka live, magkanta. ketingin kaya katamong programa. O ini last na mo ini bayo rin kaya katamong bida ngayon ng Aldo. Iko yung Engelbert Panday Bondok, papa shout out ya. Ay ba? Metong niya ka rin kaya katamong Wow! Lantern Makers. Sagli, edo kaya beretang gagawang parola. Talagang sikat na sikat ngayon ni Karing Miyaliwan lugar. Keti Pilipinas, saan niya metong Aldo? Ating lang Pepaslag, Santa Rosa, Karingalong munisipyo, wala talaga datang din kaya katamong parol San Fernando na talaga namang tatangkilikan dangini kim buong Pilipinas. Oo naman. Basta't gawang Fernandino, gawang Kapampangan, apag maragul tamo. Oreng Jody Bar, punta lang tano oreng bida tamo ngayon November 28. Then pong mag-birthday tamong kabalen, nino rin. Yan, mumuna. Happy birthday, Alan Magtoto. Sir Alan, nanong tao mo, sana masayang celebration mo ngayon birthday mo. Pasibayo masayang kebaitan. Kung Alan Magtoto. Tutuging mag-birthday, nino yan, Jenalu? Yan, birthday na mo naman kong Jay Lagman. Happy birthday kaya kakoya. Sana enjoy me ing birthday mo ngayon Aldo. Okay, bakit nang magkasakit yung playback? Ako na mong sige mamasa. sige. Kasi rugo, mamalit siya, mamalit yung screen kaya TV akakit ke. Pero Sir J. Lagman, ating niyang kawangis. Kawangis may malan. Ikay, nandito na si Kiko, si Chito, dito rin si Glock9, wala siya na. Alam mo wala si Glock9, happy birthday, Sir J. Lagman. Katula na kanyan kaya ka. Tutuging mag-birthday! Ay, niya. Paunakan kayan. Anak nening malagu kong pisan ay Ate Terry Baking. Happy birthday! Lianza Baking. Pero at sulaking Canada ngayon, kaya Lianza Baking. Diba? Lianza, sana itang buri mong regalo. Yang ibien ng koyang Alex, ampoy Ate Terry. And the wish ko kaya ka, gana-gana sanang pangarap mo king bie. Matupad Lianza. Nung magluto kayo, padala mo kay kami Kim Pilipinas. Maraming makanano kaya ito. Again, happy birthday, Lianza Baking. Siyempre, suya Canada. Ay, nidara ko naman ni. Ay, Tita Van, happy birthday po kayo. And wishing you good health. Dakal pang blessings can be. And Tita Van, talagang malapit sa kanako ini. Anak ko pa.
pupunta lang nila king Baleda, king San Fernando Subdivision. And Tita Van, hope to see you soon. Uling magpasko na naman. Merry Christmas, Happy New Year, and Happy Birthday, Tita Van G. Peralta Mercado. Ay, ni Jenna, tayo pwedeng Ay, kalingwan naman. Happy birthday, Sir Irwin Nukum na puning Espelapco and Balukum nitong yakaring masipag tamong cultural workers, advocates, Ketiking Pampanga. Metong yakaring mani muna king Sinukwan Festival yan ni Yes. Sir Irwin Nukum, ne? And Baluko, active yan naman. King pamangawang poesya, ang puang kantang Kapampangan. Sana po talagang minono pa kaya kayong gagawan para king Kapampangan. Di na nakuha po pong masikan kami kakatawan ng kakatamong malugudapong gino. And dakal-dakal pang blessings kaya kayo, Sir Irwin, na i-share you kaya kami. Happy birthday, Sir Irwin Nuko. Happy birthday, Ah, yes. Nikki Santos Ramos. Ayun. Balo ko, dati tayong host. Kay King King I CL. Choose Clark. I Kitang Choose program. Clark. Metong ka rin magaling tamong host kay King CL TV36. And ngeni, balo ko, gugusal yan naman. Kareng miyayaliwang piaglon, kukumbiran ding mag-host mo naman. And wish me kaya ka, Nikki, dakal pang racket. Good health kay kang buong pamilya. Happy birthday, Nikki Santos. And, burikan dagdag. Dagdagan. Dati ang mutya ning Sinukwan. Ay, wapala. Lupa ni... Representing Mexico. Ay ba naman, ulit mo na. Ang naman ngeni, mutsay pang mutsa ning Sinukwan. Tutuking mag-birthday, ay ni, kaluguran king mamaltok ni Benji Pacheco. Happy birthday kaya ka. Talagang very successful yung kaluguran ko ngayon. Sana magtuloy-tuloy yan. King lugod na nga pong Ginoo. And gana sanang burimong gawan king biye. Agawa mo ngayon pare. And potang migtagumpay ka. Mo kalingwan ni paring Benji. Happy birthday, Benj Pacheco. Happy birthday kang Sir Mario Deraco Jr. Yakubalo, may promote sa tangin, Public Schools District Supervisor ni Sir Mario. And sana po taglus-taglusin kaya kayong pamagsilbi. Kareng kaya na ka na mag-aral kay City of San Fernando, Pampanga. Good health po kaya kayo. Bangat ang agawayungan po yan. And siyempre, itang kaya kayong nasa king edukasyon. Sana po masaya na rin pigit ko itang nagpa-birthday kayo kay Bugis kita king lasatin manyaman yung pamangan ka rin, Sir Mario. Happy birthday po kay kayo. Happy birthday king ka na akong inaanak. Inaanak yan. Aboy, inaanak eh. Pasko. Magpasko Micaela Reese Pingol, ne? Micaela Reese, alam mo nilagyo, Reese chocolate. Ay, wow. Diba? Reese chocolate. And stay sweet, stay matalino, stay beautiful, at sana ng regalong gusto mo ibigay ni Daddy Mark at ni Mami Resi. Have a great day on your birthday. Happy birthday, Micaela Reese Pingol. Happy birthday, Barney Lee! Alubay itang mascot ini. I love you, you love Wala yung violet me. Ini kapatid ka ini, Sir Barney Lee. Balong kapatid niya yata, Sir. Diferensyang arne. Wow, Barney Lee. Wane. In greetings po, maminibatan niya po kay Don Bosco Academy, Batch 98. Happy birthday po, Sir Barney Lee. Ayan. And Denny naman. Wow, congratulations, Sachi and Ramon Biray. Proud kami kaya kayo. Dizon family is proud of you. Student athletes la rin naning UAAP from the Ateneo de Manila University. Diba? Kaila, biyasa lang kawe rin. Potarago. Ditanggelingan mi sigurong kinawe, ilangan menikwa. Alam ni tagang kaya kasi kaya kami kung pamangawe basic mo. Samasan nyo. Dakal kayo pong competition sa bayan at maliyo in the future. Olympics.
gold medal in Yuli Yuketi, Wow. Pilipinas. Sana nung mumulila Pampanga, Jody Bar, minsan akayabi Ay, talak eh. burit, ay, wan eh. O, sige, Oo. magsadya kayo, Sachi and Ram, ne? Payaws na kayo, i-guess na kayo, Kenny King. CLTV Yes! 36. Congratulations! Ayan, karakal na rin mag-birthday. O, syempre, And balo mo naman. Balo mo, dakala pa kayo. Uy, na ako inabi na kanyan. Sige po, ide pong greetings po, padalayo, ken Facebook Live, basan tayo po. Ang gapota, basta may message siya yan, basan niya po. Opo, ala. Hello po kang Rahilda Jara Carillo. Namanalbe po kaya katamu, makikaya naman, makigreet yan naman karetang kaya katamu mag-birthday. Happy birthday po kaya kayo. Oy ne, sabi ko na lawin niya. Sabi na pong Julieta Sarmiento, happy birthday, Apong Goring from Julie, your apo. O, Apong Goring, happy birthday ke kayo, nano po ing tawuyo, pagdalayo kami ke Kenny. Okay. Okay na lang, Jody Bar. Ay wa, ken tutuking daketa mo, basan tala pa rin. Sige. Wow. O ngeni po muntata na pa, karengke katamong balitang balen, balita po Keti, Labuad Kapampangan. Mami, ni bayo kang kaya katamong ay. Soundbed mo. Misdal ko naman. Wow, inaliwa. Official ne pong declared drug cleared ing municipality. Drug cleared municipality po na ing Balening Palagay ko Arayat. dapat illegal drugs. Di ba? Illegal drugs. Kasi, di nung sali ka ng drugstore, kada-gana salwan mo pa rin, bawal lang. O sige, Illegal drugs. sabihan tawin kang Regional Oversight Committee for Barangay Anti-Drug Kuwanan yung Program. consultant ne ay rugo. Baka talagang Yan. i-correcta na rin po tayo ganang drug, bawal. Wapin. Lakos na sabi na pa, official drug cleared nga na yung municipality. Halalatin ng panulo. Iti po kang imbalena po ning arayat ne basiya po yan kang deklarasyon ng Regional Oversight Committee for Barangay Drug clearing yan talaga. Drug clearing program. Ing arayat po yung peka mo munang balet keti Pampanga kami pasar king programa pong ay ning balita. May salang yaking deliberasyon ng Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing Program ing Balening Arayat inyang 21 ning Nobyembre. Iti para king aplikasyon na ami deklarang malinis king droga. Kaya be kareng sinuri kareng dokumento at meg-assess ing Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, Department of Interior and Local Government o DILG, Philippine National Police, ampoing Department of Health. Anya mo namang aldong ita, tinggap ning local government unit king pamanimuna ng Mayor Madet Alejandrino in Resolution number 2120 Series of 2023. Iti ibat ya king Regional Oversight Committee nung nuka rin pa kasulat at drug cleared ne ing Balen. Agpangking alkaldi, buri ng patunayan na ing meto nga babaeng lider, agyo ng magmando king peace and order ning karelang lugal asa sakupan. Bakit ko kasi kingepe na hanggang metong kong babae, agyo kang dalan yung balenta mo mumunan din yung buri ko itang kapayapaan, peace and order, kailangan mapatupad ya. Uli nung alayang kay peace and order kay metong mabalin, alata mo nga yung ganyong investor. Kaya tsaka ikida siguro every Monday, talagang babanatan ko la rin kahit amo, alanta ko talagang sisiwalat ko na timoren di barila rin repusera rin, kula pangilinan. Tituka na kanuning LGU din kaya nakan kapamilataning edukasyon at sports development bang milisyala keng illegal at droga. Mika bahay silangan mo naman, amita lakad king Arayat National Park bang Karingawan ing rehabilitation program kareng drug surrenderies ang podeng atsukeng watch list. Kingkay National Park karin dala kakay bibili. Yes. Tetang bisang magbayo na rehab. Para ka na ako po, dapat dinala naman pong
talagang kay oras o pigastusan mo lang. Gin-graduate na la, halimbawa po, kayda clear ta ng okay na la, netang pangarihab ng pabulan, yung gagawan mi po, after nanita, potang gumraduate la, may kipabakal na pang abyas. Peliwanag na naman Police Lieutenant Colonel Eric Sister, in Chief of Police ning Arayat na drug clear na langan, ding at lumpulong barangay ning Balen. Inyamu, aliya otomatiko ang mayawos yang drug cleared ing Balen. Metong yamu kanu ini kareng rekisito ang makabili keng Dangerous Drugs Board Resolution Number 4 Section 12. At inya naman kanu dapat Rehabilitation Center ating anti-drugs local ordinances ampong executive orders. Mika test kareng drug reformist at aliwapa. Ing arayat pa mo kanu keng mabilog a Pampanga ing may kataluki at may pasar keng deliberasyon bang maging drug cleared municipality. Of course, yung pinakamahirap dyan, yung may mga personality na in-involve sa drugs na taga-arayat at we have to validate na talagang hindi na sila involved or tapos na yung kanilang mga cases with regard to illegal drugs. Yun yung talagang isa sa mga pinagdaanan namin na kailangan namin ma-prove, kailangan namin ng ebidensya para masabi na hindi na sila kasama doon sa listahan na binigay sa amin ng PIDEA. Talagang trinabaho namin. Bistaman mi deklaraya kanong malinis king illegal a droga ing metong alugal, posible niya kanong bawian iti ning oversight committee nung sakaling atin kareng rekisito ing milako o mibagsak. Based din sa mga reports, mga incidents na natatanggap natin or nangyayari, na nakikita natin na may mga drug personality na naman na pumapasok, tapos pumasok sa area namin, tapos hindi namin nabibigyan ng appropriate na action. That's the time na i-call out kami ng PIDEA na meron na kayong bagong insidente na involving drug personality na nakapasok sa area nyo at you need to comply, you need to reassess your strategy. Taglus-taglus naman kanu yung pamami orientasyon ng PNP arayat kareng kay nakan at estudyante kareng miyayaliwang eskwela tungkol keng illegal drugs. Aparte keng pangadeklara ng drug cleared municipality ng arayat, iti mo naman ing magdilidiling LGU King Pampanga at tinanggap Performance Award 2023, ibat King Anti-Drug Abuse Council King Merapat Awarding Ceremony inyang November 22. Ako po'y Jana Lumbang Parungaw, ingkaya kayong talasuyong ating pusong makabalen. Pero sana mo po mayayari king arayat. Yan sana po ako sana buong Pilipinas pa mo kiti Kapampangan itang talagang maging illegal drugs free no reng Balen. Siyempre indalangin tamo king Central Luzon ang pogem buong Pilipinas talagang ma-solve yung problema king illegal drugs. Yes. Medyo masakit pa mo, Jody Burr. Kasi lawan mo na, Kete Pampanga, since 2021 niya mag-start yung anti-illegal drugs cleared program na ning clearing program na ning miyayaliwang task force, miyayaliwang agencies na. Pero metong niya pa, ing munisipyo may clear. Ing arayat pa mo buong. Balok, bakit? Bakit? Kasi alphabetical order na rin. A pa. Arayat. Sige. Sige, tutuki ba kolor na kanyan. Sige po na. Ay, ning kaya katamong tutuking balita, may sala at may sayaya ang University of the Assumption. Uling sinindi dala. Reni pong mga santing parul ang pong dekorasyon niting milabasan bengi ning November 23. Meron pating ceremonial lighting kasabi na ning liwanag a chorus of togetherness nung nukarin mig-perform la reng estudyante, talaturo at aliwa pang empleyado na ning eskwela. Mimiyaya namang bibingka, Jody Burr, mimiyela. Miras Kenny. At miyaliwang pamangan, ing eskwela kareng tinagon, bang lakwas dang panamdaman ing sayaning Pasko. Tinagon, kata tinagon, Jody Burr. Pakiramdaman tayo po ini.
Kaya ako maniwala ko na yung Pampanga talaga yung Christmas capital na ning kay Pilipinas. Pauli na nining kapaskuhan kay ning UA. Meto yung simbolo na yung Pasko, yung espiritu na ning Pasko, minalako pa rin ka rin Pilipino. Yung programa ini metong yung pag nakakikatamo na yung pangabait ng Kristo amo minsan malalyari nune banwa pag masusyan tayo bang kanito ikatamong Katoliko at ikatamong Pilipino apag celebran tayong masalese. Pisa na sa niya tao yung pamanal be pageant. Din niya tuloy kayo na. Manwala ko na. I believe. Thank you for that wonderful question. Thank you. I believe. Para na. Pero, syempre, maswelo tamo. Ne, talagang mabiyaya yung espiritu ng Kapaskuhan. Kaya tilabwad Kapampangan. And ditak ng Aldo Genalu. Pasko na, nana, nuko pa. Yan, inya naman ni Ching Adeline Gray, ne? Excited na siguro mga nana. Ana po, ana nga Ching Adeline Gray, simbula nemi. Hello, Ching Malago, at koya kong masanting mga tana. Sigang spare ribs. Oh, anyamot yung problema. Ano? Mga na kami sana wala palang nasi. Kalingwan da pong Megton, di Aching Adeline. Nuko. Alis siguro sobrang kanyaman. Sigang, excited la. Kalingwan daw miglutong nasi. Sakit yata, sakit ita. Tang excited kang mga putay lang nasi. Siguro barongga king rice cooker. Barongga kita ang mga balbal yung rice cooker. Pasalamat kayo po na Alay Jody Berulim pagpisa sa biyang pamangan. Magiyang violenting ka na akong partner. O, sige po. Nya mo, hindi po kaya balita, ne? Nya mo po, imalan, ing malyari tampong isulod. Ing gewad ang obrang pidayit. Ini po, gawa na ining Pampangan designer ay Philip Torres. Ayan po, akakit yung laking letrato. Ating niya mo namang parul version ini. Ay, Saktong-sakto para keng Christmas season. Mga kasanting na. Gawa yung pidayit parol kareng piyabe-abeng tela. Siguradong alaya kanong kalupa. Inya naman special ya balang parul. Agpangkang Torres, buri ng piyabe ring simbolo na ning kulturang Kapampangan, kingkayang art of fashion. Oren. Ay, at kaya kaya. Mapin. Kasi malyari ka. Lamakarang Ali Jody Bar kasi kay balo mo ret ang parularet. Anyang milabas sa Giant Lantern Festival, buri kang isingit. Ang sinulod da po rin kaya katamong host, pidayit lang imalan. Ngayon ni malyari tayo lang kandaman siguro ang parul. Ay, sulatan yun eh. Yan. Pabalwan yun eh, Kong Philip Torres, magana kaya yan. Talagang full support sa karing kikatamong production keng CLTV. Sir Philip, isipan ko pin, malyari na kayang gawan Giant Lantern deta. Uneng po masilabla. Wapit Uling tela. gawa lang tela. Boy, tsaka masaihat ang pitayid mula, ne? O, kabalen, pabalo mi po kaya kayo, malapit na, kayong daratang nga biyernes sa ini, December 1 to 6, ing digital TV broadcast, magumpisa ning alas 12. Nya naman, Jody Bar, katuklunan ng alas 12, ninong akit daw. Yan, yung aki yun. Diyos ko, ako pa matulawari mag-digital broadcast. John Lloyd Piolo, pero mas kilala da akong Jody. Jody Mercado niya. Pero ali po Jody Santa Maria. Jody Mercado. Dakal po magkamalin Jody Santa Maria. Aliwa po ako ito. Sige po na. Mas malino yun na kayo pong ayal, Ben, kay may sabing oras. Ini po pa magsadyay kay pang whole day digital broadcast. December 7 po kasi 8 a.m. to 9 p.m. Yan. And syempre, baka nita pong abalo yun nung ready na kayo kay digital broadcast tamo, ne? So, ayal Ben nyo kami nung yung pong TVU, digital TV ready Pangadwa, nung gagamit kayo pong TV box, ito pong TV Plus, for the box, so nanya pang box yan. O kaya, makasubscribe kayo po karin kay kaming cable partners, kalupa na po ng Signal, nung nukaran so kayo mo kayong Channel 115, ang po kayong Air Cable Converge, ne? Pero, masaguli mo pong solusyon nung analog pa yung TVU, palitan nyo na pong digital TV. Oh, yan.
Jody Bar, king kaya katang pa magbalik na po. King kaya katang pumpisabyan. Deni pong makasadyang aktibidad. King daratang nga Pampanga Week celebration. Ingkutang ko kaya kayo, balo yun ang kapalang yung Pampanga Day. Isipan niya po tsaka i-comment. King pa magbalik na po ni kaming programang Jody Bar. Nanong pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Magbalik po yung kaya kayong programang Nanupata. Shoutout pa. Malbiya po'y Kim Aldwin Tayag. Dati mo pong kayabi kay CLTV 36 ini. Yan. Kim, nanong ulam, nanong pagtuan ken Kim. Maranop na kami, Kim. Ay, kini pong kare Kim na. Biyasa la pong kaya Ken. Biyasa la pong manapag. Istong kapiesta. Pero, ako pamiras. Kailangan mirasta mo. Istong piestara. Sabi na pong Nini Dizon de Castro, CLTV 36. Salamat po. Lalo na kang Tito Jody and Tita Malago from Sachi and Rambiray. Yan. Go Ateneo. Ateneo, Manila. Sabi ra, magsadya kayo, Sachi and Ram, ne? Ayari na rin festival na rin. Magsadya kayo. Kayo naman, ing agkat mi Kenny King, Nanupata. Darn Galura David, ana po, grabe kapali po ba kolor? Pota pa pong alas 9 ning bengi misinding kuryente, ano? Apo buwak-buwak, Pwede wari ta? daramdaman ko. Pwede ta? Hanggang alas 9 ning bengi, ko naman, karagula sakripisyo, pong kapibabatan ka rin Yes, taga-Bacolod totoo na. ito. Imaginean mo, ngayon kaurasan ni kapali na ning aslag ning aldon, no, ditak mo pong kapibabatan, panupayayo po. Makanya mo naman balaking gwagwa, banggit na po ng partner ko. Ay, magreklamo yung PA tamo eh. Boy, Francine po, Graciela Barrera, Riolonda, Chodoro, ay. Umira sa kaking ni Manang Hayo Rizal. Nano sa Rizal? Waga, king guwago naman hanggang alas 7. Mas umiparaan yung Nimbengi. bagka. So, deta pong manabang kantanggol, kay bandang guwago po ta po, I'll benye, waling alas 7. Itak mo pong kayo babatan, pepe pa mo. Ingwa sa akin na, ala ng kuryente, laban danom. Kareng kasi aliwan itang lugar, water provider ding aliwan lugar, iso nga lang kuryente lang mo naman danom. So, pakananong argo, correct. magpapresko-presko man dilo, ne? Ay, nuko. Dita ka na mo po, sagni na mo po, 12:38. Wala na mo Wala oras. na mo.
Kaya bisa kayo mag-SM ko pa. O kaya, lalakas yung pag-SM eh. Wow. Magparimla ako para go-SM. Masay kasi tulo-tulo kawawa ka man laway-laway ka rin mga nang pong manyaline. O ini kapatad tamong Donnie Liming kay ngang lubaw kapatad. Kaya kayo atin lang sigurong kuryente. Maya Paldo po ang ating malagwang pong kuya kung masantingan. O, ati pametong, ati yung follow-up message sa metong basan eh. Alayo palinto. Ayun eh. O ini ako lang mamasaan na pong Adeline Grace Bulan Nemi. O mga na, tuto na, luto na yung nasi. Okay, maugto na kayo. Manya-manya kanya yung sigang, nung ating yung tiltilan pati sa Mikilara. Gagalgal ya kami itong tama po. O sige na, pag-umpisan ta na la Jody Bar, January, yung pisabenta mo Manay. muna ni Jenna Lu. Uwa, kasi Paano mo, bal- tatugi-tugi la rin piaglon. Ngayon, king O sige, kapampangan. pag-umpisan makanini. Ulim po kaya Pampanga ng Disyembre, manyang po kakita mong activities. Ila rin burita pong pisabihan. Intutuna po niya, dapat po yung pisabihan tam Pampanga Week Celebration, Jody Bar. Kaya be tayo po yung kakatamong Provincial Tourism Officer, isa Randy Del Rosario. Mupin po, meg-chatya po na, bengi, mika emergency meeting la kanu. Nganapin po na di nga pakikwana na, uling lunch break naman alas 12. Namira siya Kenny. Inya mong gangeni kanu maka-working lunch lo. Inya po may kapakitagon nga na po kaya katamo nung malyaring Sopan tayong provincial government na i-promote na lang mo. Ay, tinggal mi naman po, Sir Randy, ako po migaganakan. Sir Randy, maluwatan niya naman pong kayabe kay ni CLTV. Kareta pong kikatamo pong reality, talent competition, Star Mills, metong niya po kareng mentors yan, dareng kikatamong performers, metong niya naman karetang ating masakit na obrang mag-judge kanitang mamili, kareng peka biasat, peka matni, kareng kikatamong talentadong kabalen, Keti Central Luzon. Yan, at ikit nung talaga namang metong nga rin kareng cultural workers tamo Sir Randy. Inya siguro metong nga kareng kanya apili de na maging provincial tourism officer. Okay. Bukod po kanita, metong nga naman po Sir Randy, imbalo kung may nalakad ken pong arti Santa Yes, Rita. kaya beneng Sir Andy King Alvis. kay bat metong nga naman kareng may mamuntukan ken Banwang Duman Festival kaya bene pong Sir Andy Alvis. Metong mo naman po kareng pagmaragol tamong talents kete po Kapampangan. Yes. Nanlawari din kay Manibat December 4 hanggang December 11. So, Pampanga Week Celebration. So Pampanga Week number sabihan parang mingguya. Uy, ito celebration. Okay. Siyempre, week yan unaning mo munang palyari. Yung pangabalo ko, Jody Burr, uling Pampanga Day. Alam, may comment kayo, hindi yata, balo ka pala yun. Sige po. Sabihan mo na i-secret mo na Yung Pampanga Day, tao po. Sirit na. Kaya pala, holiday yan December 11 niya. Pero bayo ita, dakal no sinadyang activity. Okay, bayo katamiras kaya, ita. May comment niya naman po kay Ikong Donnie, sabi na, alala naman ka ng kuryente. 5 a.m. to 7 p.m. mo naman. Lester Basa, sabi na, adobong malanging babi. Manyaman mga tana po, Imaralyn Salak, po, Jenna, ay watching. Manal day, Ate Len. Kanya man yung ulam ng kaya o na yung Ate Len, magbawas maranong porgong nasi Kitang adobong malanging babin. Sige, tagos mo na. Sige. Yan po na yung Pampanga Day, yung pangatatag na po ni nga Pampanga, antimong meto nga probinsya, apin tayong pag-celebran tamo. One of the oldest provinces yata, Kenikeng nga Pilipinas. Pilanem Banua. Pampanga. Pilanem Banua. Balok 400 plus. Bakit tangina ka magkasakit kiti? 400 plus po na Pinoy Sige, lawin kay Google. Sige lang, akaban lalawan niya po Jody Bar, yung eksaktong pecha, pero balok may get 440 something. Nung nga po magkamali. Meto nga po yung Pampanga Karempeya Kamatua. Keti, mabiluga Pilipinas. Inya, nung pansinan nyo kabalan, reng mga tuwa tamong pisamban Reng mga tong pisamban keti bansa at chula po kayong Pilipinas. Oy, Nina! Bakit yun nalang kaya katamong activities para kayong Pampanga Day? Kayong December 4, apin po ing opening ceremony. O yan tikpan nyo ko. Yan, akakatiyepon
mamuklat tam December 4, naanula po retang activities kanita. O yan, atin pong Manyaman Food Expo, mamukla iya, King SM City, Pampanga Event Center. Kaya po nung lalawin tayo, mag-umpisa yung December 4, ating pang December 5, hanggaya pong December 6, alas 10 na po ni ngabak, hanggaya pong alas 9 binimbengi. Inya po alang sangkan bata mong makapunta, hanggaman pong iba't kayo kayong obra, nululwal kayong alas 5, dakal ko pa, malyaring gawan at makapunta kayo pa kayong Manyaman Food Expo. Ita po nga Food Expo nga ita, aliya mo po pamamangan muna, ali mo po pamagluto, na ating niya pong trade fair. Nung nukaretang gawang Kapampangan Delicacies, akit tala. Kumbiran tala mo naman din, ring makiyabe kayong Food Expo, bakit tamas abalo tala, Jody Burr? Marago ba kita ng Food Expo, isipan ko, Camaro, Sisig, Betuti, Samgyupsal Kapampangan, Buro, di na may nga mustasa, Ponghito. Ay, tumagon ko po keng Manyaman Food Expo, po keng 3-day fair ay ni keng pong SM City, Pampanga. O balikaran din na kane, 452nd founding anniversary. This year na po ning Labuad Kapampangan. In Kapampangan, apataralan, 52 banwang pamagmasusi king pangatatagda po ning Pampanga. Kalawak ka katuanan na pala kaya katamong probinsya. Nanula pa rin kaya katamong activities. Pasalag yung pasibayo. Kaya December 4 pa, pamurin. Itang opening day. Anang karakaldetang activities. Ayan, nasa abit. Ayan, alawan may itang lighting of the Capitol Christmas decorations. Okay, alas 5 yan kaya December 4 na. Siyempre, pa itauling Capitol, Ken. Siyempre, atin niya ng mga dekorasyon niya, nakamakapalibot kayong Capitol, ne. Susulpot no rin, ne. Balo mo kanyan. Palagi ako, king lugar yan, kitang stretch sa itanindalan na ito, may kasitang king Heroes Hall, detang Christmas decoration ka rin. Itang The Orchid Gardens, atin mo naman ka rin. Kaya ba't karasketang Mega World, atin mo na mga Christmas Park ka rin. Dusog kang bagya. Ken namang Capitol, ne? Talaga kaswelda rin Kapampangan, karakada pwedeng pasalan. Kaya tipang San Fernando. Kasi nung misa Naldo, magbanda kitang area nga ita, mag-hopping ka na. Puntalan mo kan, mag-picture-picture ka. Lakaran nyo na lang mo. For environment's sake. Intutugin na po kanita, December 5, Manyaman Festival Cook-Off. Best Arobo, December 5, 2023, Capitol Grounds, 7 a.m. Makipag-almusal tapo. Kaya Best Arobo. Diyan na po tabala mo yung bakit Best Arobo. Yaping na ni, kutnanda ka sana po tabalada rin manakit. Ay, wrong spelling nga po, po Arobo. Adobo ya. Ayan, ating sangkan Ken, balo ko. Kaya po arobo ya, uling ita pong pamagluto na po nitang adobo, Kapampangan niya king arobo. Yaping aliway tayo itang kaya, bala mo, adobong maputi. Ay, kay balo, pakibaluan tamo mismo. Nekitang December 5 activities ay ita. Bigsininyal ni itang metong amatuanan din, bakit no rin gamat na. Bisaya pang mag-commercial tamo, bahay tayo taglos din aliwa pang Pampanga. Yan, isa randi ita po, busy po, ita banda. At saka board member Miley na pinedaya po nga kay tala pamuntok ning kaya katang Pampanga Day Celebration. O sige po dakal ta pa pisabyang aktibidades ngayon ng Disyembre, kaya tikay ang Labuad Kapampangan, magbalik ya po ing nano pata. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Magbalik po yung kayong programang Nano Pata o Reni Papureng abangan tamong piaglon para King Pampanga Week. Nenan, mayari tamang po kitang Manyaman Festival Cook-Off Best Arobo. Tutugin na po nita, kagat pa na punan po, bandang alas 3, ne? Mika Best Kapampangan dishes naman po. And marapat naman po yan kempong Capitol Grounds mo naman. Yan natin tamo naman, Best Kapampangan Heirloom. O reta pong iconic dishes tamo. December 6 naman po yan, alas 7 naning aba. Siyempre, makaparikila rin karetang lutong Kapampangan na talagang from pipumpunan hanggang ni Papangan tamo pa. Yes. Tutuki po din chefs, cooking demonstrations na din talagang chef naman ilang palto gelingan ken pa magluto. Sana parakil mo naman ni Kareng Kapampangan dishes ken pong Benigno Kinuholian Capitol Grounds December 6 1 p.m. to 4 p.m. Pero diyan alahang nga pansinan Kareng keraklan Kareng activities. About laking pamangan. Pero balo mo palagi ako api na ini. The road to being known as the culinary capital of the Philippines. Wow, tsaka itang food tourism talaga. Wow, susulong tane. And syempre, api na po ini ding duwang peha culminating na talagang paniglon daring kaya katamong kabalin. Muna po ing Mutsaning Kapampangan 2023 Coronation Night, December 10, 2023, 7:30 p.m. Marapat sa Puging Brenzy Giao Convention Center, City of San Fernando, Pampanga. And anya pong nilabas sa Domingo. Last week, yung pong pre-pageant, may live ya po yan. Kini po keng CLTV 36. Oren po rin kaya katamong kandidata. Ahakit siya po kaya katamong TV screens. At ito po, JM De Jesus na may kisingit-singit siya po kaya harap na po ng stage para picturean la rin kaya katamong kandidata. And supportan nyo po rin kaya kayong kabalen. Nalalabang king Mutsaning Kapampangan. December 10 po yan, 2023. Ayal Benye po yan. Live. Kenny po. Keng CLTV 36 nung ako po may pagyo. Keng Convention Center. Sigurado yan pong sapakyan ampong 6 hika. Okay. O December 11 naman, siyempre happening pa culminating talaga. Ing pamamiyagalalal para karing Most Outstanding Kapampangan o MOCA, Most Outstanding Kapampangan Awards. December 11, 2023, 6 p.m. niya po yan. No karin niya marapat, ing kaya katamong MOCA Night. Kaya po Kingsborough International yan. Convention Center. Lele niya mo po yan ken CLTV so walking distance mo po yan. And kaya pong MOCA, makilala no po rin kaya katamo pong talagang karapat dapat na Kapampangan na Medinan Galal at talaga naman pong memye puge king pangakapampangan tamo. O yan karakalda po rin events tamo for Pampanga Week. Yan, punta lang And tayo. bayo in Pampanga Week, balo ko Sinukman Festival naman. Jenalu, ing marapat. Nanla mo ring activities tawang for Sinukman Festival? Ining kayong Sinukman Festival, taan naman po nung nuka rin ing Hermana Mayora,
Kaya katamo po nga President General Manager ay Miss Sonia P. Soto. Inya naman po oren, karakaldareng activities. Mamuklat yung Sinukwan Festival Kenya pong December 2. Aldo na po ning ni Sabado. Yapin. Kaya nga December 2 na yapin ang grand opening at inoretang exhibits, retang kaya katamong trade fair, detang gayak at piblas, poretang drummer and lyre competition at saka syempre itang dance workshop ang po itang siwala ning suli ning paper soap. Wow, kaya ba na po ng December 2, December 3, ta naman na doon na po ng Domingo, impong patenakan no quiz B on Kapampangan Culture and Heritage, alas 10 po ning Abakyan Ken Robinson Star Mills. Kayag na po ning Kapampangan Dance Workshop Competition, alas 10 ning abak mo naman po King Walter Mart, King City of San Fernando, Pampanga. Ang poing Lakan at Lakambini ning Sinukwan, Talapagobra, alas 4 na naman po ning gatpanapon yan. Kenya naman pong Walter Mart, Ken pong December 3. Karas po din December 4 at tamong original Kapampangan music performances ne kanya pong Cityfront Mall Clark. Katukina po karas ning alas 4 apin na. Reta pong supporters na rin kaya katamong Lakan at Lakambining Sinukwan at impong pre-pageant. Ayan, diretso na kayo keng Cityfront Mall Clark. Then, talagang agis sa laki ni Ren, Reng Lakan na pong Lakambini ning Sinukwan. And there can only be one Lakan and one Mutsa, Lakambini, na sumambot king Sinukwan Festival. Tutugi po December 5, bisa ko pong makihaguman kening event ni kening kurang-kurangan an intertown competition college category. Yan, balo ko anyang milaba sa banwa kaya be kung mag-judge ken. Ayan, so ang panganyaman na luto. Ala kong litratong, ay tao! Dagol na ruguwat sa inyo. Yan. Tatakman Anong gagawan mo, Kento? Takman. December 6, Jenna, anong malyari? Alabri kayo mong paawang isihin ka December. Siguro patakman ang dahil Lalangot siya. Lalangot siya. Kaya ang picture ay lalangot siya. Ninoy ta? Okay po. Kaya December 6 naman, kaya Kapampang, atin tamong Kapampangan hip-hop competition. Potangkay karas na po ning alas 2, ing pre-pageant and coronation ning prinsesita ning Sinukwan. And December 7, aldo na po ning Webis naman. Ayan, rending kaya katamong prinsesita ning Sinukwan, Talagang cute na cute. Kaya pong December 7, api naman po yung coronation na ning Lakan at Lakambini ning Sinukwan, marapat sa po King Robinson Star Mills. At ita po nga kaya katamong December 8. Peha culminating yan. Pinay ni. Kakaya ni mag-host kapatan. Lawenta mo. Yapi nga ning on-the-spot photo contest. Kaya December 8 is street dance competition. Ang po itang free interpretative dance competition and of course, ing awarding ceremony. Suportan tayo po yung Sinukwan Festival. Karakalda po rin piyaglo na pwede yung pong alben. Robinson Star Mills sa po rin alawang venue. Ding alawa kaya na pong Cityfront Mall Clark. Ding alawa kaya na pong Walter Mart and King Capital Town. Kaya po King San Fernando. Yeah. So, makiaguman kayo po. Masanting niya po yung festival tamong ay ni. At saka sabi, aburi ko mo naman banggitan ka rin kaya katawang Talapanalbe, starting December 4 po, ikaming Jody Burr, Ken Katanga Mall. Ano ba? Nang kasing mag-mall tour kaming Zenalu. And syempre, alaba mo po yan yung Pihaglon. Yan pong Disyembre. Uling marapat siya naman po yung Giant Lantern Festival. Yan pong Disyembre. Wow. Pero yung pangabalo kapatid, Jody, pag sinabi tamong Giant Lantern Festival, the competition itself is December 16, pero dakal pamuring sinadyang activities. Yan. So, atin tamo pong Intercommercial Establishment Christmas Decor Competition. December 1 niya po yan. Katukoy na po ng Inter-School Lantern Parade Competition. December 8 to 9 naman. Ay, mali ko abasang dates. November 29 and 30, ita pong Intercommercial. December 1, Inter-School Lantern Parade. Itang December 8 to 9, kaya pong Inter-Village Christmas Decor Competition. At tinda naman pong GLF Trade Caravan, kanya pong December 10 to 12 and December 15 hanggang January 1. Talagang pamaning ahakat ken trade fair ni. Mika Fernandino Food Fair mo naman
Ken pong Robinson Star Mills, Pampanga, kareta pong nanapundaan date ini? December 15 to 17, December 20 to 23, ang pong December 29 to 30. And siyempre December 16, yapi na po yung Giant Lantern Festival 2023 competition. Kaya na pong Robinson Star Mills, Pampanga yan. Pero, I'll niya naman pong live yan. Kaya po kang CLTV 36. Nung bisa ang makipagsiksikan, uling siguradong dakal malbe. Balo ko Jody Burr, after the competition at ilang pang exhibitions, din kaya katapong Wow. parul. Yan. So, nung amisye po mismo itang competition night, malyari kayo pong munta mo naman karing miyaliwang lugar, ne? Nung nukaran la po ma-display at mag-exhibition din kaya katamong Giant Lanterns from December 17 ang gaya pong January 1 yan. I-check nyo po rin pong Facebook pages sa po ng kaya katamong City Tourism Office. Kaya din po yung City of San Fernando para ka rin pong dates at lugar daring Giant Lantern Exhibitions. Ay, Jenna, sapak yung kaya katamong December, kaya rin mong kaya rin ng Giant Lantern Festival. Siyempre, Pasko naman. Wow! Pasko patakay, bayong ban mga tuki-tuki. Anya masaya yung Pampanga ng Disyembre. Nga taong pilo, medyo di ba title ta, magsaya tamo, Pampanga. Yan. And nga ni, bayo taong pumayari, interesado kung nga basa rin ni, na ano yawarin kaya katamong question of the week, basan tala po rin kaya kayong komento. Nung judge na ka ning mutyaning Kapampangan. Nanong ikutaw mo ka rin kandidata. Nala rin komento, basan ta na lang. Miss Universe question. Dang pang Miss Mutyaning Kapampangan Yan. question. Yan. Anang Okay, Juanita sige. Alfonso Reyes. Nung sakaling ika ing maging Mutyaning Kapampangan, nano mo ing importante mo munang gawan mo o maging prioridad advokasya mo, kaya tilalawigan at bakit? Nano kaya, Jen, na dakal pwede, pero aliwe ako kaya beking mutya, kaya pwedeng pakibatan. Pero yung lawi ako sana rin kaya katamo siya, pabalo tamo na atin tamong makanining Wow. posted question. Baka na po nung akit daw rin ko tangyo, pakibatan dos. Arata sana rin kung bisa Wapin nene, wapin. pakibatan dala. Mag-komento lang. Tutuking comment. Sabi ng Rafael Luis, what makes a Kapampangan woman? Naring dapat katangian at taglening babaeng Kapampangan, bukod king alimu lagu, makadiyos ang mong kabyasnan, nanupata, anapit. Mabayad siya yung kutang mo, Sir Pang Miss Rafael. Universe niya talaga. Talagang pang Miss Universe siya. Ireselin Mendoza. Ang tanong! Kung ikaw ay bibigyan ng isang pagkakataon na balikan ng dating nakaraan, ano ito at bakit? Grabe la rin eh. Balo ko pang telenovela la rin ko tanga rin eh. Pero nung ating kong kilalang bisa magbalikin nakaraan, Reynaldo Bravo Jr. Bisayang maging anak pa si Bayon. Yeah. Ijo Alan Asuncion. Ikutan ko po karel nung ating kangakit, dinala na pong 500 kindalan. Nanay kwanan mo. Jo naman. Common sense. Siyempre, ringadwa. Kala nga naman mamili ka pa. Ay ka naman, Jod. Common sense. Ringadwa, ilang pulutan mo. I thank you. Bakit mula naman ni Jody? Ay, Jo, talagang isingit na pa ito. Ali kasi isipan na itang metong beki kayo. Kaya, Jo pulutan. Ali. Wane, utusan, men. Wanang kula. Pero impis sabihin kay Jo, tabla-tabla, karasin pero. O ba, tamang pumayari ka, bulan tayo po yung manong siswan na yung kakatamong Kapampangan word of the day. Uman. Kiss in English, halik in Tagalog. Well, ali kasi nalagaan sa naramdaman niya, ikis me pa. Uman me. Uman me, paro. Uman me, gamitan tala po rin kaya katamong amanong siswan. Kay nga doldo, tamong pong pamibiyebye, nung buriya pong uman. Pota kaluguran niya. Yeah. O kaya talagang maswelo kayo, kaya uuman niya. Wakahuli mo sabihin mo kaya kang kaluguran na asawa, uman na ka ba? Kanya maning uman. Okay. Deng pengariyo, yun na naman kakalingwan, uuman. Asong kaburi deng pengariyo istong uuman. Ali, pagkano respetuan mo yung itong tao, parang imamangat pagkain ni Mea kanong kiss. Diyan na, nanong balo mo, nantuturo mo kareng, kareng manalbe, mayari na po yung metong tamong oras, pamitalamita, mga pong Aldona po ng Martes. Nanong patabahin nyo kaya pong pasibayo. Ako po yung Jody Dizon Mercado.
Uman muna yung Patricia Mamangon Mercado. Ito yung Uli nga, kapatugo tay. Maninayo kung umay, Badkang Christopher Parungaw. Ako mo'y kaya kayong talasuy watching Malago. Diyan, alumbang Parungaw, at kami kayong talasuy ng ating pusong. Makabalik. Mauma. Ay, mauma. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.